mbarabare usaba korobonchiri bwa mbarabare no mo bagani ochoma choma imeyumu cy'ubusungu ningo litwiriya rero babuka no muchano monene magega yokonyora asaba korero bonchiri bwabo atangire oskabekire oburendi obotindi nigo bimurunganire gatambukire kyo muna omosakito Sam Miyenda agutumaja aigese biashara ebi no tokorusiwa twakane rent twakanira abane school twakana nona madeni yechironi tobwate byombe awao abonchereria bari mbarabare no mubogani ochoma choma igo baboka nakonyora asaba korera ubonchereri bwabo obekiro burendi asaba koreire uboncherera bwabo asegeke getambe una toleiga ntuna abanyabiashara bagaiga orupawa twabeire tokonera insege myaka emenge twakorera more than 10 years tokobera gaiga wano twatete tukanyora gaiga twabeke iruchi chuma ntotakeiri kwara gaiga tokoboli ninkie kebe ntoligote uni ngoto gitera gaiga toberoje chisocha chiroro bagotoseri nemesigo yaito baki tubone sira tobwate gaiga urupawa neli tuaseri untomete sitogoji. Tumeamkia siku ya leo tumekuja kutandika kazi hapa, tumepata nafasi zetu. Mtu amesoge ameweka vitu zake, ameharibu hadi ameingia penye tunafanyiaga vibarua, amefence hatuna penye tunaweza tandika, halafu haku ametupea notice na then ameweka kwa government huku si kwake kwemurunganiria egakorekyo ni bakoreire ubonchera bwabo asegeke getambe nonya umuchando uyu obete asenga keyemo korende bakanyara kuba bakogayana omochando no abete kero kende tukayosorofu okaera tukaira na tukare county gatubwachi tukaira na tukara tunafanyia hii ndio ofisi yetu hapa CBC, ndio tunafanyanga biashara. Mwenye anasema tusitandike hapa, mimi najua kuanzia hapa kurudi huku ni barabara ya serikali, kurudi huko ndio kwenye kwake, na hakuna sisi ndio tunatandika chini, tunazuiaje biashara zake korengana na barabo no bakurusia engere yabo ya butambe watkana no gokunga kwiriguririo bugima nsano tokurusia besa twaragereria abana ntobwate chironi togwakana ntobwata madeni ngai togochi abana ne skuru bali tometese togochi abande baito toreji singo mata ndobwaje se tokoena igo basabire oboteneri bwe county kobakonya gekogera nkurubare bango gochia ase county haki itendeke juu we pay tunalipa ushuru tunafaa tufanyiwe haki county reporter ya egetasene kya getambe nje Sam Miyenda.